Mayari king State of the Nation Address, ing pisabyan parikil king reforma, uling mas marakalpang pamagbayo ing anyawaran king ekonomiya, edukasyon at anti-corruption. Is nating talakayin in this year, no? Mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So, it's gonna be a busy year in terms of reforms. At gagawin mo yon habang nag-i-impeachment ka. Iting meging sentro ning reaksyon ng Senator Bam Aquino kay bat ning sona ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bistamat pinuri na lareng pilang takbang ning administrasyon, sinabi ng kailangan pamuri ning mas malawak ka reforma o pamagbayo, bang mas panandaman da rin tawing epekto na niti. Kabilang kareng kayan dinikdiking pamagtas ning annual income tax exemption. Inya mo, tinimid na niting malyarya pa iting itas, bang makasawop ka rin talapagobra, libutad ning mata sa gagastos. Isang family of 5 needs close to 40,000 pesos per month income para umabot sa living wage. I honestly think this is low, pero definitely magandang balita to. Mapapasa natin to, pero pagdidebatihan dito kung 350 ba, 400 ba, or 480. Suportado niya naman yung panukalang tanggalan ng systems loss king singil na ning kuryente. Inya mo, sinabi ng mas maragul ing mabawas king bayaran nung tanggalan niya ing 12% VAT king kuryente. Tatanggalin mo yung systems loss at tatanggalin mo si VAT, that's 17% na pwedeng mabawas sa electricity bill mo. Mas klaro, mas malaki, mas ramdam. King sektor ning edukasyon, pepasyagyang pamiga na ka, king mabagala pa manalakad da rin bayong classroom. Agpang king senador, manatiling problema ing kakulangan ka rin classroom ating mabagal, apa magpalwal ning pondo para ka rin proyekto. Nababagot na talaga yung mga tao. Yung mga mayors are still waiting, but more important than the mayors, yung mga bata. Yung mga bata, nag-aaral pa rin sa ilalim ng yero, sa mga pasilyo, siksikan pa rin sa covered court. Almost all of these classrooms will be finished third quarter of 2027 pa. Dinina ng prioridad niting pamangailangan ning mas matibeng anti-corruption measures, kabilang yung pamanyulong king kadena bill, agagamit blockchain technology, bang mas maging transparent ing pamangamit ning pondo ning gobyerno. Binanggit si Cadena. I was really hoping the president will say, let's push for Cadena. Huwag tayo makontento sa pagpapakulong ng ilang senador, ilang congressman. Let's make sure na hindi na ito mauulit-ulit. And let's pass the Cadena law. Samantala, kinumpirma na namang Aquino na tinagon king sona bilang pamaningat king kayang panga senator judge king salukuyang impeachment trial. Agpang kaya burinang manatiling kayang panga objective at aiwasan ning nanumang sitwasyong malyaring makaapekto king kayang kredibilidad. Nasa isip ko kasi na judge ako ngayon ng impeachment. Karamihan ng mga congressman are the complainants. And of course, when you go to the SONA, syempre, parang that is the big show of the president of the administration. At naisip ko na bilang isang judge, parang mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede ka maimpluwensyahan. Sa panahon ngayon that we have to keep our objectivity, mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.